He gobbled up everything. उसले सबै थोक कप्ल्याङ कुब्लुङ पार्यो. He gobbled up everything. उसले सबै थोक कप्ल्याङ कुब्लुङ पार्यो. What a glutton. कस्तो खन्चुवा. What a glutton. कस्तो खन्चुवा. Don't grovel like that. त्यसरी नगिटगिटाऊ. Don't grovel like that. त्यसरी नगिटगिटाऊ. What is going on? के हुँदैछ? What is going on? के हुँदैछ? Speak a little louder. अलि ठुलो आवाजमा बोल. Speak a little louder. अलि ठुलो आवाजमा बोल. Come back soon. चाँडै फर्केर आऊ. Come back soon. चाँडै फर्केर आऊ. Don't hesitate. नहिचकिचाऊ. Don't hesitate. नहिचकिचाऊ. Do you need anything? तिमीलाई केही चाहिन्छ? Do you need anything? तिमीलाई केही चाहिन्छ? There is no one here. यहाँ कोही पनि छैन. There is no one here. यहाँ कोही पनि छैन. What do you mean? तिम्रो मतलब के हो? What do you mean? तिम्रो मतलब के हो? Everyone makes mistake. गल्ती सबैबाट हुन्छ. Everyone makes mistake. गल्ती सबैबाट हुन्छ. Anything can happen. जे पनि हुन सक्छ. Anything can happen. जे पनि हुन सक्छ. I am on my way. म बाटैमा छु. I am on my way. म बाटैमा छु. Wait for some time. केही बेर पर्ख. Wait for some time. केही बेर पर्ख. Do you know? के तिमीलाई थाहा छ? Do you know? के तिमीलाई थाहा छ? Stop your nonsense. बकवास बन्द गर. Stop your nonsense. बकवास बन्द गर. Come to the main point. मुख्य कुरामा आऊ. Come to the main point. मुख्य कुरामा आऊ. You are very clever. तिमी धेरै चलाक छौ. You are very clever. तिमी धेरै चलाक छौ. Don't stare at me. मलाई घुरेर नहेर. Don't stare at me. मलाई घुरेर नहेर. Talk to everyone. सबैसँग बोल्ने गर. Talk to everyone. सबैसँग बोल्ने गर.